Pokazat ćemo vam kako pravilno postaviti trakcijske kotače na vašu robotsku kosilicu Aimuvevo. Prije početka aktivirajte zaključavanje uređaja. Da biste to učinili, jednom pritisnite tipku stop. Zatim pritisnite i držite tipku stop dok svjetlosna traka potpuno ne zasvijetli crveno. Sada pritisnite stop još jednom. Ako svjetlosna traka zatreperi drugi put, zaključavanje uređaja je aktivirano. Postavite Aimuvevo na stabilnu površinu i bočno ga naslonite na zid. Pazite da ga osigurate od pada. Opseg isporuke uključuje, osim trakcijskih kotača, utege za kotače, spužvaste prstenove za prednje kotače i 2 nova vika. Rotirajte poklopac kotača dok ne primijetite malu udubinu na obruču kotača. Možete lako podići i ukloniti rubu metanjem odvijača na ovom mjestu. U potpunosti uklonite vijak montiranog kotača koji se ne smije ponovno koristiti za trakcijske kotače. Sada možete ukloniti stražni kotač. Ako je potrebno, možete čekićem kratko i lagano udariti po donjoj strani kotača kako biste ga olabavili. Nakon toga možete očistiti osovinu kotača krpom od mikrovlakana. Sada postavite trakcijski kotač na osovinu kotača i provjerite je li pravilno postavljen. Nakon toga kotač morate čvrsto pričvrstiti novim vikom. Zatim provjerite jeste li zategnuli vijak na naznačeni moment. Sada ponovite prethodne korake i na suprotnoj strani. Nakon što ste dovršili montažu trakcijskih kotača, uklonite vike i ploče prednjih kotača jednu za drugom. Za savršenu ravnotežu težine kotača, umetnite isporučeni spužvasti prsten u panele prednjeg kotača. Nakon toga možete umetnuti uteg kotača. Zatim ponovno umetnite sve vike i čvrsto ih zašarafite. Uvjerite se da su svi vici zategnuti naznačenim momentom. Ponovite ove korake i za drugi prednji kotač. Potpuno sastavljen, Aimuvevo sada je spreman za korištenje na padinama do 60%.